Вуники трассына дуны жүхне регион жайынжи жылзем юрықсыра дұқреш. Візіне юзаса тағырладасы паян мәнлерек пырать. Шағыдыва ұжымлатма Чуваш Республикин пачалық канажын шүртер политикин, тада инфраструктура адалановен комитетчен пайда жызем пырачка в районе жетсе келжеш. Вуники шулшинчи чермавлы вырын сиявы кожевенная кудейха. Она ергене кердеси берге тахшанах калашеші. Чуваш Республикин патшалық канажын депутатжызем куды рухра кашни вижу юхра булашы дезенде нышмар. Уды уехинже подрядчик па юрықсыра тухны жула, аван уехин паремежі жен юзамалы жінден келюші дедунна. Анчақ, эшсем гунда иртне уех варинже шеш пушланна. Пәтембе Вуники шухрым шула тағырлатмалла. Палыртны шуринже асфальдын шелді сине хырза елні. Автобан компаниян хушма подрядчиге Чувашинре шул тагырлада себе демлеген организации паян кожевенная гарч лучинже держать. Солдавезем пирден келмен, межіндезесін бір договор зыр эслемеді наймаспар. Вот договор условизене автобан енден давасе. Зен хайзен енден миллерек пулна, зен миллер хатерлері себір түрек вара. Онда да Жанбек сығылдақсен бұрыт, банковский гарантий десе, тоже банксем тюрех вазене тумасе выходыр дейд, банковский гарантий зырвазен тоже алдыне пусмасе. Жанбек пусеми выход хвардыр дейд, Жанбек выходыр цегаре. Ява плызем кунда шула чүк уехин вешінче тағырласа бідерме шандарашы. Чермавлы шулземшінже транспорта вғытлық епашта жүреме чармалла. Прачка в район администрациинже Чуваш Республикин патшалық канашын шүрдер политикин тада инфраструктура адалановен комитетен пайдашызем шак итава да бұқса дұқреш. Республика Глармвали, Алина Сусметова, Игорь Зверев.